Iskrene čestitke Mariboru na zasluženoj zmagi, na dobroj igri. Nama ostaje da vidimo gdje smo, sigurno smo na dobrom putu, međutim Maribor je ipak jedna vrlo ozbiljna ekipa, jaka ekipa i meni je drago da su moji fantije hrabro se suprotstavili u svim utakmicama. Nažalost nismo uspjeli ništa istržiti. Možda da imamo 10, možda jednom da nas malo pocijene, malo da se našalimo. Dakle, iskrene čestitke i sve najbolje dalje. To izpade po 3 zmagah, da jih imamo radi. Da ste videli sami, da je nasprotnik s takim načinom vsaj v določenih trenutkih povzročal moštvu velike težave, da se nismo mogli razigrati, da nismo mogli priti do dobre posesti, vsaj do take posesti, kot smo si želeli. Po drugi strani smo pa bili izredno učinkoviti. Imeli smo veliko prostora, nasprotnik je igral rizično, zaradi tega mogoče nekaj več dela tudi v fazi obrambe, vendar pri žogah podanih naprej je bilo potem velikokrat nevarno. Nije lahko igrati 3 tekme zapored s istim nasprotnikom, za 7 dni, ampak mislim da smo bili ta pravi na 3 tekme in zasluženo smo zmagali in mislim da smo razveselili se i naše navijače i tako da sretni smo.